Khadwailak live arajar sanspa khur kinong mekhlia haga jingi mare hapo Tawang Arunachal Pradesh Tawang Marathon College Univiro Section 4 te hakan ega video mta ngan pentip ya kinong job kinong mare jongga jelam mekhlia kibalik mare hapo Tawang Arunachal kata Tawang Marathon ma kinong job kidon hadu live huing word te kiyo cash prize laka jong haki age category hagi open laka jong te baro kini kinong mekhlia kinong job kidon live huing word bat ka cash prize keba kila kolek lut baro rakhenlang kapo hadu Khadwailak live arajar sanspa tingkah bun ha kinong job minta kinong live way te kidon ru kiba yo top 4 kidu stang sisi ki bun ha gibi adu top 10 te dari ba yo baro nai nilai don hadu sanpo tamai te melai next time inside job susu kambun bandi ini insa kambun susu kiban yelek tengene pe mentai kerteng jong kinong job haman la kawai dengan su pentip dia ka position ke jongki kerteng jongki adu ka 1 kilometer ka 10 kilometer ka 4 kilometer bat ka 100 ku ar kilometer yang sang ya bun ha gi balai chete ya don sispa tam mekhlia teng ya don ni balai chete ta kerteng jong kiba job mo hangne ladon lang jong mekhlia puli kerteng jong kinong job te hakine kalis jong kilai puai ladon lang bad mekhlia pulis bad jong Assam Rifle mo mangide jong ki mekhlia ronas ki jongi te ngin pe chuan adu kasan kilometer hakasan kilometer kidon laingut ki job bankong le jidalin tempun ki yo first position haka overall modba baro ba haka 5 ki gete te iyo cash prize ke belong lai po hajar ini de napo mekhlia pulis dan iba palai sisa nokse ini yo balai hak age category markidon lagi jong age category mo ke belong saupo sab khnais nem cash prize kalong 1000 tengka dan help star li lingkhoi yo baar hak age category ke belong khatpra adu arp khandai snem kan cash prize kolong 9000 sanspa te inero ide napo ka mekhlia pulis dan saka 10 kilometer laingut haka 1 kilometer dan haka 10 kilometer kebun kidon hadu khatar ngut ki job haka khatar kilometer ting sedang bai chuan ikan the nantiu sukislong iyo baar haka h category belong khatpra hadu ap khandai ide napo mekhlia pulis iyo khatsan hajar ini di h category price mo kada de overall ka have haka price ta ibis treslin mauleng iyo second ka age category belong life khandai ka cash price kalong khatsan hajar and tuina paryong iyo first ka age category belong sau khandai iyo arpo hajar and bitaris marbanyang iyo balai ka age category sau khandai iyo cash price ka belong shipo hajar and smartless marwen iyo first position ka age category belong sanpo khandai iyo cash price ka belong arpo hajar dan Wietsi Nora Khairim iyo second te iyo cash price golong khatsan hajar ane roha age category sanpo khandai pe hakane ka age category sanpo khandai kidon tang arngut ki jongi hi te mdon chu kiwe ro te don biang balai la yo ka balai ka terter tama kimdon ra te yo tangine hi arngut dan Tringda Wanyang iyo first ka age category golong ndrupos nem sijrong iyo arpo hajar and Peti Wanyang iyo balai hak age category long ndrupos nem hajrong iyo shipo hajar and nakishan rang pinskem ki damel hut iyo balai haka age category belong khatpras nem shapo under 18 iyo shipo hajar then kolan swear iyo baar haka age category belong saupo sab khandai iyo cash prize belong khatsan hajar inero ide napo mekhlia pulis but padon sing tham iyo first position cash prize belong arpo hajar haka age category belong sanpo dosam khnai ineru ide napo mekhlia pulis te don sangut napo mekhlia pulis bakur khusnam ha po Tawang Marathon no then Victor Yausai yo manikong haka age category belong 60 above te yo cash prize belong arpo hajar ine kide naka 10 kilometer category then one saka arpo kilometer category ma kalon 10 arpo saka sopar karbanang he kategori kanang he price sanction dengan thai and Mary Talin Paryong iyo second hak age category belong saupo sub khandai
iyo cash price kebalong laipo hajar. Juliana walang iyo first haka age group kebalong sanpo urusan kandai iyo cash price kebalong sapo hajar. Now first I sapo hajar, second I laipo, third I absan hajar kalong ta ka cash price. Dan Rolinda wanyang iyo first haka age category kebalong 60 plus cash price kebalong sapo hajar. Dan Clara Marwen iyo second haka age category kebalong 60 plus iyo laipo hajar. Dan next rang Chris terjun patau iyo baar haka overall kamhe ka price ti iyo silak tingkah. Te ini din po Assam Rifle. Dan Empius Nongrum iyo first haka age category belong laipo lep khandai iyo sapo hajar ni din po Assam Rifle. Te kidon arngut na po Assam Rifle mo. Sangut na po Meklia Police arngut Assam Rifle. Dan Roman Karbani iyo second haka age category belong sanpo urusan khandai iyo laipo hajar. Tangin poi saka sau ko ar kilometer kat nang he ka kategori kata kanang he price. Tang sang shop ini kente Wanda Shisha do khat iyo first position haka age category belong laipo du lep khandai cash price belong nyup san hajar ma bankong nyup san hajar ba ar rupo hajar balai sanpo hajar lagi jong ma first second third. Kermen len wartre yo balai iyo sanpo hajar tingka haka age category belong saupo du sop khandai. Dan Mena Mary walang iyo first position haka age category sanpo san khandai iyo nyup san hajar. Snora Lingko iyo second position haka age category sanpo san khandai iyo 60,000 rupo hajar. And Snora Rani haka age category belong 60 plus iyo first position iyo nyup san hajar. Dan Kemoy walang iyo baar haka age category belong 60 plus iyo 60,000. Dan nakishin rangwan Tapoy Miki Mole iyo second position haka age category belong laipo shapo under 30 iyo 60,000. And Telanding walang iyo first position haka age category belong saupo wadu saup kandai iyo nyup san hajar tingka. And Swanding iyo baar haka age category belong 60 plus iyo cash price belong rupo hajar tingka. Te baro kinong job belong laipo ingut bar ka total cash price baro kalong adu khatway lak laipo hajar sanspa tingka. Te kane baro kijing peti pujunga kalong tang ban I mensimla mikiweru kiban kwa ban mare lang lane yo mensim ban shim ban tabiang ngini kijing mare ban kur kijing job ban wan ratnam ya kajala miklah ibro away banginang bun susu kinong mare nang nesikmat mar kiri su kibun ha tama hikine baro don kam ya kajing practice no amde bang ba shulik be job no amde kumta mar ba phap hi ban practice ban job giweru kiba ya competition. Congratulations ya baro ki nong mare ka jalam khila ki blalai simenta po Tawang Arunachal Pradesh ka Tawang Marathon but congratulations ikinong job but ki by simenta kumju but all the best ru say ki next race ki banawan nang ai pen khre ba pinyo iging job next month tangin hi fresh one.